Shaka Zulu. Shaka. Mr. Aknak. So you still juba de makama lapha ukuze utokhona kubona leti thombe. Yeah. Awunje kufunza. Teddy akafuni ufunda next lap. Teddy ufuna kubona isithombe. Yabo Teddy, yeah? Teddy ufuna ukubona isithombe. Hayi. Amagama head the mehlo. Amagama head the mehlo, so ufuna ukubona isithombe somjabulisa kakhulu, Okay. Yes, Shaka Zulu. So hi man, hey. Kuta neighbor lapha. Khuluma kakhulu for the talk kakhulu uthi hi somebody must enjoy with the nkukhu and chicken. Yeah, so uthi hi man, some small man look like a charcoal. He stole the man like stay uhlala lapha nami, so umbuza a lot of questions. So See, mina ngikabe ngebinkukhu mina. Uthi mina ngebinkukhu yakhe lo master. Yebo, uthi wena you enjoy the nkukhu there like Hayi. Hey, le nkukhu yahlala 20 years lapha mayona so enjoy. How come? Okay. Ha. Yabo Mr. Aknak, I'm a Christian. Yabona. So I always pray ukuthi Nkosi yami mane. Mina ngithandaza inviyende, yabona. So ngathandaza la khani ukuthi umshibo ngathi mina ngiyathandaza ukuthi manje ngithola inkukhu yabo. Hayi asingivalele mfastelo ngifuna ama neighbor asize masikhuluma ngezinkukhu because bathi vele lapha the house sibavile bakhuluma ngenkukhu, so khuluma uthini. But yes, inkukhu azange ngayeka mina ngale yabo mangiphalasa yabo ngiyaya lo ngeva ukuthi la ngenteka ngitawu vomit ingulube yabo ngoba uphalaza ukuvomitha. Yes. Ngiyeva kunalobo la, so ngayiphalaza into bese senziya lapha lengulube yabo. Lengulube yami nale nkukhu beyami beyisuka la ngikhathi kimi yabo. Azange ngayintshontsha mina lenkukhu yalabani lapha. Mina uthi inkukhu la kuwe phakathi. Yeah, inside here. So how come yasuka lapha yangena lapha? How come kanjani? Anthi nganteka bangiloya mina labani. Ngenteka mina bangidlisa inkukhu yabona. So mina mangiva lapha ngidova inkukhu. No vala. See. See? There's a chicken. So we'll slaughter even today. Yo. Teddy, awuve ukuthi uve inkukhu lana or what? What? Yabo. Mara indaba imlomo wakho. Yes, see phela ngeke ngibe nemlomo la Mr. Aknak vele lokuphuma la konke. Njengomuntu lo preg yabo. If lenkukhu iliphakathi we ifuna uphuma ngapha. No, umntwana uphuma kuka umntwana ngoba mangabe umuntu apregayo be umntwana akaphumla yabo. Wami ungitshela mfana uphuma la ngamu. Yes, even inkukhu, this is not mntwana, is inkukhu. This inkukhu le, so it must come different direction yabo. So mina zange ngayeva inkukhu labani. Nawe bathi bona mina ngebe inkukhu ngicela ukuthi bangichaze ukuthi inkukhu benjani. Mina ngeke ukuthi mina ngingathala inkukhu la nase ngikhipha bese bathi yabo inkukhu iyafana yabo. Kubele inkukhu beyabo lebo kunenteka ngabe ngathi nangihlaba ngayikhansi ibhalo ligama. Kwacala futhi nale nkukhu yabo beyimbi. Azange ngabe le nkukhu yabo beyimbi le. So yeah, beyigugile phela for 20 years lapha. So wayiva nawe beyicinile ngithi bese ngakhona kuyipheka sebangayi le nkukhu yathatha isikhathi emvini sebaze bakhulule le nkukhu leya. Sayipheka. Yes. Ngilele sashiba ngayo phela le nkukhu le. Sayiphekile. Lele beyimbi le nkukhu le bo. Uyabona lese sebaze bakhulumela inkukhu lembi bathi mina ngebe inkukhu lembi. Ngeke le nkukhu beyimbi le ya. No uyakhumbula beyimbi lokhu ngabe bese sebaphela ukukhulumela inkukhu bathi inkukhu imbi kanjani njani. Man uthi njani wena le nkukhu la phakathi kuwe? Phela anti ngathandaza. Ngishite ekuqaleni ukuthi mina uyathi ke ngiyakholwa. So ngathandaza ngiyacela
cela ukuthi le nkukhu ngoba sithi umshiye. Yes, so yabe seseyitala. So wena mothandaza le nkukhu yaba ne-twin. Yebo yasitala le nkukhu. Manje ngiyapatshela kuthini mina lapha? Lawa Ngiyapatshela bona. batshela ukuthi le nkukhu Hayi nababita lapha bese. bababiti. Man, ngifuna babite bese batova le nkukhu la kuwe mawukhuluma. Oh manje yeah. Batawubona ukuthi manje phela bangafiki insambama ngoba 6 nkukhu kuyalala they sleep that one. No, it's a way of saying, yeah. Manje kuseni usuke double shisalanga.